mayam ngasidi no blog ampure alkulai sigi khara chalaga na kalonda Mao Market tawe na ngasidi Mao bazar mayam puto ka Mao gi pothok makai yole ado ngahtang koi boina use ka chalu se na tawri kuisu ado sum ulake mayam gi yengina se kamai kamai tawge moi gi pothok singdo ado yengora se hauji mafam da yaure akoi chatli sigi akoi gi lei da gi yam na makan mayam yole spoon gumba khabai gumba se ami yole ugi ni mayam da hai miss sulay me dodai se lai to ma pagal hai hello dodai hello koi miss makai su loi na la me atak lom dana sayo liman makan gi item yole adaga somsai china ora second hand gi line tare ha kambi oh ay suka ra no pamale sira lo sira sama ay sama mayam do ay ni mayam do sangbam tu lai tu sa tu na sana sana ba ite boleh isi jual ini. Asam dah hamil kan jual dia pak. Oh, so si bapak mau ini jual ni pak le. Ni. Punya pun makai sim lem tak pagi antri sih yang udah yang pasti benih sih mau gi ko phani le hakang de lo re ware sa ra se da ko phani lo re akoi ha ra ga sagi me sa gi sagi mo ba yam hao hai ne ai de si fast test do ni akoi sa ri an sa mi koi na
Mao gi alu ne mao gi alu si tonga le ba ha ku ba wi ngo bi bia lo ku jo ni chao lo ada moi gi tan mo ming si ka dam ha ha li he ba hai bu ga hai je de ka hao za hao sin ang mo du si ada ga pa Bre, kita sudah pukul kalau ya, pukul deh. Mami, anda mai lam deh. Jangan gigi, kamu malu deh.